Pertama-tama bujur si katakan man Tuhan ibas wari sesendah lalit kay pe alang abadna enda pe krina bekas lias perkelang ate Tuhan nge maka kita engkau banci pe pulung i jambur enda. Pertama-tama man bandu kalimbubu apa pe kam la ipilih kami ginting mergana bagai peras tarigan mergana sembiring maliala mergana kam enda krina kalimbubu kami bukit mergana. Jadi ija kalimbubu ibas penenahkan kami lid deba-deba melalui HP lid ka deba-deba langsung aku ke rumah alu bagai ija akap do karena lebih kurang na karena pengatakan kami kam kerina kalimbubu kami bagai peras kam kerina silit ibas jambur enda aku khususnya lebih secara pribadi mindo maaf kelaku sebagai ngenca kini buluhanku bagai peras gegehku tambahan sie ijakari kalimbubu kami tertinggal-tinggal kam kari karena acara ando alu bagai kam kari mereka pedah ajar man anak kekelengan kami di tengah-tengah Jabu Bukit Mergana anca bagai kerina kam anak baru kami bagai peras teman meriah anak kota man kari kita lebih kerina maka mulih aku pela bong genang rana katang kuenda kata tambahan apa kita sinambahisa sini amati kami kam kalimbubu kami bagai kape ras puang ni puang kami sigana bikai kapi si tenakan kami kam kerina kam kalimbubu kami bagai pe teman kami si dalanan entah jagia kurang na sikap na pengalau-ngalau kami kam kalimbubu kami mindo maaf kami manbandu kam gia kalimbubu kami likari teman likari panggung dung rana jegare ajarkan du bre-brendo entah pe kempundo aku pe labo gedang rana ci berjem bujur pertama-tama lalu lupa kita ngatakan bujur man Tuhan sebab sehkabas pak sagendorenda litka kita bas keadaan sehat pulung bas jambur si bayak enda ijenda kami ngerana sini hamati kami kam kalimbubu kami singalau bre-bre ginting manik mergana bagai kape singalau perninin kalimbubu kami singalau ciken tarigan tua mergana erkitekan bengkila bagai kape puang kalimbubu kami singalau perkempun erkitekan bibi beru tarigan kap tarigan tua iya kan. Jadi jenda kalimbubu kami kerina kam ijandai agi kami ngonahkan kata pengalau-ngalau entah ijagia lebih kurang na pengatakan nanina enda kerina lalu pun ibas kekurangan kami kang enda teman sadalanan ijenda kami mindo maaf ras ibas pak sana kari acara andu erbelas kam sada persada nahkan toto ras pasu-pasu nandangi bre-brendu kempundu anak kami sinja bukan bana jadi bagaimanakku rebelas kari kalimbubu unta kerina tertinggal-tinggal kam janah kami mindoman bandu gelah ipakai kendu kari kai kata-kata kalimbubu kerina sini pesah naman bandu jadi basenda Tuhan memberkati bujur.
Bujur si katakan man Tuhan, sebab engkau ara-ara anak kita mulai lebih nari terus asa sendah lalit kai pe abadna. Jenda mindo maaf kami man bandu kam kalim bubu kami kerina laku katakan sada persada entah ijagya pengatakan agi kami enda ulame tama ukurndu tama mejuah-juah. Jadi aku ngerana Siti man bandu agi kami nandai Andri senyum kam Siti nak katakan man bandu si kerahan kami sendah enda lah bagi ukurndu teman senina dengan tiba-tiba ndai tuandu lah daur lang makana aku berkat langgom daya rusai. Jadi jenda mindo maaf aku amin kami gere sehat kam anak tai rejabu cawir kam metua bagai peman anak kami kerina persada-sada arih dunakku gelah tambah mudana amain duai dari tambang dana jenda kutujukan bandu Andri kam selama indah anakku lanai kam lireh pai pak suah kitik galukurku bandu sibuk kalau anakku daya taiku tapi mindau aku baswari si sendah bagi singgau kuatakan sangai man bandu adi impal buat nakku harus kam beluh rukur sila beluhai pendri mulai warisi sendah nari harus pebeluh-beluh du jumpai bru ginting nakku manggo begindo la bolit kuidah kam kegutulan du selama enda tapi mindau aku mulai bas pasu-pasu lebih ras terus warisi sendah bertobatlah kam bagi singena atai di bata sebab nakam lanailit bapak i rumah kam jadi bapak i rumah gantina Bapak agin duai turang duai kerin anakku kam jadi perbapan di tengah jabu. Manggo begindo? Kampai bagai permen kami. Engkau kam sangeli roh ke rumah kami suah. Watakan man bandu nak permen. Maka mindau aku mulai sendah nari. Amin dia beru sembiring sing ranai. Begikan dulu katakan naman bandu kam dia beru ginting. Kam harus jadi nandai teman bibina temani bibindu gelah sehat ya gelah tambah buria bujur si katakan man Tuhan aku lah beluh gedang rana ciberem bujur si katakan manibata sapna mulai peberkatan pasu-pasu seh ngasa sendah lalit kaipe kurang na naman banta jenda si hamati kami kam krina kalim bubu kami lai pilih kami enda pe mindoma kami man bandu entah lagi enda kak du teng-teng pengalaw-ngalaw kami kam enda pe mindo maaf kami man bandu krina jenda ngerana aku Siti kutujukun man Andri nakku pagi kata ame tuan dundai adi bapa lanelit rumah nina bapandu pe rumahku lanelit tapi melala keluarga bapandu ar penggurun kam kuje ading geluh nakku ula ar penggurun kubas kini mapanan ular penggurun bas kini mapaman ar penggurun lah kaman si biak bapandu keluarga bapandu enterem jes buyaknya adi kami si pemerintah amin lalit PJ petangahdu kami krina ar pengaku kami enggak si pemerintah bapandu adina ar penggurun kam pagi kubas kegeluhan du nakku benai kal kita pagi sirang kita krina ar keluarga nakku manggo begindo adi nemboh PT indu kata kue kari ula aku walawi indu pagi dahi aku ame tengah pagi ulah ni bagai nindu dah nindu ali nembah tendu si kota kenai ban keleng ngate kungunan kam tehdu kita ngeluhenda bagaikin si nomor sada keluarga adik ku akap dah nomor dua maka kegeluhan pa adik kegeluhan ai ban cicarikan adik keluarga laban ci darami laban ci jadi-jadikan gelah ngoteh du kampai man bandu kam senina kami mamak pukung ajari anak kay ulan doh sa papa nak sapna di kita lit nga orang tua adilila nilit de orang tua sing ngajariya dekam atete na banna adilit nga kita ngo bali perbulangan du merenda kiti galang perbulangan ku kiti
seriglarna. Maka ulah kita arlaja-laja ngajari anak teh, ulah si berai iya papa mengenai bas keluarga anta. Ingin cakup pindaukan si berai makung rana bujur. Terus katakan man Tuhan, ijabas sekalenda nguka kita pulong ibas jambur sebaya enda lalit abat sada kaipe. Siya mati kami kam kalimbubu kami. Ginting margana singalo ulumas perninencekan lakatadingan puang kami tarikan tua margana. Jainda aku rebelas arkitekan si pemeren nanda ingin si pemeren ras bibienda adika aku stuna sini nang ras simpoenda nanda kami ingin si pemeren emang kena bagai pelodali terpilih man bandu kam berugi inting sinilit jainda krina si pemeren ras bibienda rekam ku jainda. Basenda man bandu kam bibi kami ija sekalenda sinang kami ngor pejabukan bas waris sendah dengan kami man bandu kam orang tua kami sehat kam terlebih-lebih ngukarda abu sinang kami ija bas waris lebih ngong kalokun pasu-pasu bas di Batanari basenda dengan kami pegangan do bas perjabun do si kalenda maka naman bandu kami sina kami bagai pe ras lagi kami ningku sekali bagai pe impal kami sadalah hari do terus na bagai dengan kami. Wala pa pagi mas sekali dah sajangan sa sadari hindo adi dengan kami kakando persasadari hindo ay dam bas sekali dam seterusna bas perjabun doenda aku pila bubulukang gedang ngerana cebar pegem bujur ras mejojuah kita kerina bujur Jenda man kakak niku sekali lah tertuju. Selamat kamka pencabukan anak ta sintuai. Anak ta si dilaki. Jenda Tuhan lah simbrekan pasu-pasu man bandu bagai pe kesehatan man bandu krina sada keluarga. Jenda man anak kami Andre res permain niku sekali. Lebih ko kam ngalokan pasu-pasu bas Bapak Pastor Nari tentu ngumlala janji ras sumpah ibuat ndu basia nari tentu wadi kami manusia lawu pang kami berikan pedah-pedah sebab lebih ngumbuai ajar-ajar sesuai ras ajaran Tuhan makanya elah pakai ndu bas karena karta keluarga ndu sebab janji kam rejabui pandasina kata libata manusia lani banci nambah-nambah hisa sebab manusia kesirangan perceraian ingin cakap banci cakap manusia adi ras Tuhan lani banci kam terai tentu lebih ngeukurindu makana dalan kendu tanggung jawab duduana mulai sendah jabu si kelengi Tuhan ngasandigan pelani banci cerai emia tanggung jawab du adi cerai kam ngasandigan pelani banci kam berjabu kam lani pagi mupus anak dilaki sesuai ras turunan Tuhan makanya kelengindulah ya nak wandri bagi permain bicara kai kian nina jelmasin termei dan du sirang kam nina ulah kam sirang libata labu li pernah ajar kenal kesirang semua manusia gundari melala kuida 10 kali dibanci pasu-pasu lang adi lebih libata sekali ngecalo kena pasu-pasu adi 10 kali li pasu-pasu bicara isi pipaki babasa kena kutuknya makanya ulah kam bagi 2 kali pasu-pasu sekalenda aku pun sekalenda ngecate ku tenahkan du ya anakku kecuali karir bagi harta tak kainin duit tenahkan kami kerinai sembuyan duit ngelabaji kami ras-ras meriah makanya basienda Tuhan lah kerina si berikan pasu-pasu saat melala dengan dalin tak kerjumpa rekam pagi ke rumah cah kita ngerana-ngerana dibanci ya potong duka manu ngelarian kami manggau bujur Tuhan si susah pertama-tama lebih katakan bujur man Tuhan sebab ngoka kita pulung tengah-tengah jambur talong kuna senda siamati kami kam kalimbu kami diteng mergana singalo ulmas siamati kami kam kalimbu kami balalam mergana kap surgar singalo prinin siamati kami kam kalimbu kami pergan mergana singalo chicken
Siang mati kami gampang kalimbu kami singalo perkempun. Kalimbu kami puang kalimbu kami. Icai bas penerakan lagi kami buginting kam kri. Mungkin penelakal bagaimana bagi ukurndo. Karena saya dah kina kalimbu kami walau kalau tetap mau ukurndo sebab dekam lagi kami betarik secara naring. Maka alim bagi dia dalung kasar kenca kari anak berundu bukit mereka ras buginting. Man bado impal kami tape agi berginting. Agi kami berginting. Hari ini ku siwat kita permenta. Terbeluh kam. Ula kari rakan kam gerang men kam kerkari na ulati. Caida tak nukin saat buat kami berginting bali keras kam. Maka terbeluhlah kam dengan permenta. Udah kere cedar sekali bunte bekrina. Jai kami biak gamendo. Pas kam betabun karena anak ta bukit mergana. Artoto kami mandi bata sehat-sehat kam. Menjuah-juah kam. Pegerang di bata kalau murdu. Tambah-tambah rezekindu. Gelah malam pete nak te natap sakam. Ini nak ta bukit mergana. Ras berbukit. Nak kami bukit mergana. Ijai buat kam sekalenda. Kapkan impaldo. Berginting. Sibat kami baris nandain dua. Jadi adinaning kami biak gamendo. Ula kakari marungkun kakam kepudi. Heda kam lantai kita kerjangkan. Ras kali buah pekam ceda. Ras mak pekam ceda. Maka jeng kami sekalenda Bapak do MK biak gamendo. Artoto kan mantuhan. Bas kam bertabung ngampai berginting. Sehat-sehat kam. Perang di bata kalau merundu. Tambah-tambah rezekindu. Jumpa nak dilaki di berukam. Kami berkeluarga mendu. Labuh kurang rana. Bagian cakai beluh. Butuh rasa berjuang kita kerina. Iya, jakam dai kalbu kami anak beruginting. Mari rekam kujenda. Tara pas kami sukut lebih bukit mergana, ngodong. Lebuh kami kalbu kami anak beruginting. Mari rekam kujenda gelah si teruskan ke acara. Iya, ngau banci apa ikam singgo ngendeskan luah dai kam kalbu kami sukut sebagai paribanan kerina. Ngau banci kamu boleh. Kunduli jabundo. Kunduli jabundo jenda. Iya sih, engkau dung acara kalibu kami sukut bukit. Si teruskan acara, gua gia bagi kata dunda oke. Sempat dengar ku akap tah pengantin tah acara sedai bandit pas kam deh.